Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ka United New Trap Movement uba Charlie Jerani ula penpau ya kejengkersan jong kaseng ya uba Adelbert uba layakun men penyo ya kimat jingdawa. Nagaliang uni unong elam jong kaseng ula ongru baka lamayong jong kaseng kayeng man penrem ya kesorkar MDA kabala kular tok ya kipaj ba. Ula ongru ba kesorkar kamde ban kemento ho ya ke keba 4 urlong. Ladangi kren halor upur usam kaseng UHM keladawa na kesorkar banbu daki police outpost Henry hadu menta kamsim lale AA. Ulay turu ba kejing bom simkia jong kesorkar kapenlongi kidekot jong kaseng UHM ban hiar syaki benta kaput bat kejela asam bat keladon ru kejing syak pen mensau ya kidekot jongka. Nakaliang uni unong elam ula penrem ru ya kesorkar Mikhalia kabala pendem sya kesorkar asam hakaba hakini ki kendiat sngi ki briu na kejela asam kilawan ban penjulur ya ki mauput ha kanapara Henry kesorkar Meghalaya ka klemle AA halor kani Kabadi kong ni siap ni nakaliang ka Seng UHM United New Trap Movement ni ay kublay kerpang ya Parit Adelbert nongrum kumuwi nong mikmat hakajo kapor nimsim lakhan yu kumutao budang mikmat nakasan bertay nakasan sima hindi ngisim yu kumuta uwi naginong matpang jamajat penriu kawa ulale bula penisi siya kanong rim jamajat penriu kajongi haki babun kilang wala kalong ya reservation policy la kalong hakinu kinu kibenta kibabun sandali kimat kijing dawa kibay labu te ni nakaseng ni ay idon ban ni kersyan bat ni ay long dekat ang bat i ti kumjuro halaju kapor kumangilapan kare nado hagini kisngi gibaladap bagila palat ba hak press statement bangiong ba hakasan hakasngi ba kadap san post nam kasit bangiyo akasit ke jongi di asadon kata ke protes ke black flag march nakaliang kaseng jungi tementa kalamayong kabakay kaseng ngadon kum kalama jong kaseng niyeng ban penrem ya kani kesorkar MDA kabala pelong thamula kapelong kamkai ya kajat penriu ke jongi kabasyuan man pular tang na kita ki jingkular thok ki jingkular ban bet ya kapat ba ti kita gide kiba ni nakaliang kaseng hadukan menta niai perto bat kabadi kong do kalong ba hakini gibanar gibanging la tho ngasarai pilai i hina dumne ina tho shai ba ko sarkar wat yule kemen to ho ya ka ei taba principal pau sya kaberthai ya ka ba pimpat la ban pen urlong hangnu ru hi kran yo por sam ngina ka UHM ngida yang rang ba namanta por sam Naru menungi dawa bagi aman pak yaki polis outpost banbo hapok kini ki kaput jang bordar nakapor sa kapor ngili ut ngili nam hakane ka sarkar MDA hendrai ukonrat sangma ule kumbam yo snow haduk kadalan ka jingja bagi kena kijongi kisipai kijongi nakaseng gila sya bom sya tit hapo sabah hakajinglet jurep kajongki tang nakadaw ban peni ya kata ka jing ya beli wat ya kata jing shisha la kata ka polis outpost ka bakishna na asam kolong beanya ka dei manu ba ya nusi gila sya bom sya tit haki pat garbi te wala kataru sarkar jela kale kumam senyo hadukan menta ni ay perto nakapor sya kapor ko sarkar bu ya ka polis outpost haman ki jaka ki barang kaput di kajingja kabarang hagini kisgi kabar penleran tikena ya ka judgment rio ka jongi namar kadong ka jingi mantakasngi ki jingdap sanpos nam ka arpoi trik mo jong uni ubai kelalingkot arjar arpuar mantakasngi kadai kasngi kabah baro kipen baro kipat jong kabri new trap newscom manum yakran ya kawai pat ki ya kawai pat ki jajben riu ngai yakran ya kabri new trap newscom kadum ka sing kanong rem jong ka sing jungi kabangi ong ka United New Trap Movement kayeng namanta ka jajben riu jong kabri new trap newscom di bakin celebrate ya kata ka jingdap san pau teli ki mau mer ki ba layat hadu kan menta ti ngasoleran mangan ong bangin ya sim mentalang ha kata ka jing
kata kajing ya celebration ngilalet menem step ban saki dal ke jong hikmat ya kata kajing syakot yangi kung kita ki invitees nilayo kita kikat man ada samar ki ai ke bapelong ingi ke bapen pu ke bapen long tamula ba wat hadu kita ki police department kita check lakum bang gidi kita kiseng leno ngadai ni masen tip pangiri kiseng balang bangindrung lakum bangiri kiseng leno ban pa play ka ben jong kali jonga ban pa play ki dashboard jong kali jonga ka bangod yu ngide kiseng leno ti ko sarkar nga suong tanggawe san po tli ki mau mer pilaya iwei ru isin jam pimpat la ban le ai manu bayada yu put usam lat tang nangi kiseng balang baru pajba sangut kidukot jong ngajat menriu haus nam arjar shpo hapo langpi sya poi hadu put bakin do yala ka jong kemensim khala ingut kidukot jong seng jongi kentup samut kimen saujur hapo saba namen tau put usam kala le ayu gari ka sarkar jala jongi kaong menta banaya pendaj kaya keren ha border committee manha kani habat ngi kada ong syai ba wat ngoi lada poi hadu put ha kasan pau ha kasngi bakandap san pau snem ba ngin celebrate ya kata ka jingdap san pau snem ya ka jela ka jongi makan ong ba lada wat langim parlaman pun urlong ngin pelong syai kata ka first phase kata ka second phase ngi ngim don kam ya kata bangi jas ngo so si bangi peremjur namar beleyu ba ka sarkar jela kah jongi kalong kabapo siapa palat baka hapan pendam maka sarkar asam ni dai iya kini kisngi baladap nang kini kendiat sngi baladap kemut nang ars ngi lai sngi baka jing syap pun kelem ni mapu apa kana para haga hagi brio kita bingong ki riu ki rubit na po asam bam kelem ni mapu jong ke Meghalaya ngalingo baka sarkar Meghalaya jingi kali ayu nga jingi ro ai kiwe ki jela jong state jong not di state ke jingi kum ke jela Mizoram giba tak suban wasam ki retaliate dak kentin nong we ngakren ki retaliate lada hapan siap ki siap ngaong ke sarkar jela mentak sngi mentak kenti ke jingdap san husnem lada pimla ban pa ya ki pulit cepo bordar ngam keren chu ya kata kajing ya keren kata give and take policy pimla ban pa ya kita ki pulit cepo bordar ai no kesuloi hangi ngin bat himangi ngin ya siap mangi ngin pet mangi nai wat chu ya kata nai ong chu bat parawan penbit chu yangi kum kiseng balang ngin yeng bat ngine yele kaba khadu nganong kentang yawai kani ka sarkar kumbu konrat sangma ukuran personally bat nga hawara jar khak khandai hus banai September hakapor bengi submit ya memorandum ya kata ka darkhas udoong bahapo Garo Hills kamdon kata ka border dispute ngaong metakas ngi ka arpu wai terik jong banai kelalingkot arpu ar ngi kwa no kat kum ka constitution kriti piniat kam jong ka seng jongi ngi dawa no la ka jong ka state kata ka khasi state bangi kwa ban peniap lat no naka Garo Hills kata ka dei ka jingdawa ka jongi kentang iwa ngong ba kadi ka seng ba lingba ka seng ka jongi nginang ya chakman ba nginang pa da ka jingtho sa Ministry of Home Affairs jong ka sarkar kmi ka jo ka poru ngano balong ba lada ka sarkar kmi hak resolution ke balada pas ha arjar ka khandai ubrai Disember ka khandai terik balada pas ya ka resolution namenta ka ILP lada kamburom ya kata kajing dawa jungi ya ka ILP hang ni klet no ya ka instrument of accession ni penia so baka sarkar India haus tem ka khandai spa khandai sau punyo bat khandai spa sau pra ka khandai spa sau punyo lingba ki ar samnut ki sim ka khandai spa sau pra ka jingwane so lang ki khandai ngut ki doloi ha kata ka por lingba ka instrument of accession la merge la ya kata ka standstill agreement ban ya so baka sarkar baka Indian Dominion ke bangiong ti hapo katu la don kita ki kriteria kita kijing to kijing soi ba kijing buram markiliang kiai kijing kwa kijongi ba ngilong kita menderki bakirpang ti habang ke sarkar India kai bagilong kita menderki bakirpang ayangi kita ka LP kumangi dawa la pimla manai pen pai no ya ka instrument of action jingi ayin jit hino la ka jong kata kajat benriu ka bangin sa perkhat dawai pat ke benta